ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାହାର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହା ସହିତ କାହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ଭାବେ ମନେ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଯିଏ ନିଜ ଦେହକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଢୋ। नमस्कार गाधुआला न्यूज को स्वागत करुच्ची मु अमके। चलतु गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। मद होगला काल मद चाचिबा बाल एभली घटना घटी पोखरीपाणी थाना अंतर्गत नदीपाणी ग्राम। घरर बड़ पुओ दीर्घ 4 वर्ष धरी तालीम नेबा सत्वे शिखि पारि नथिले मद्यपान करी सेथिपाई पुओर बापा को 5000 बाबा जोरिमाना करने सहित तांको लुंगी को जबत करिछि पुलिस। कोनटा देखुचु कोनटा रखिचु पिंधिबा को मो पई। हां ए लुंगी खंड को तो नहीं जा नहीं जा। तो भाई मु केते जे कष्ट करूची से कथा केवल मु ही जानी छी। तू एडकी बोकोटे हेतिलो तो दियोर सहित पानी मिसाई पप्पू बोतल पियाई देला बेले तू मो पर मुती पकाउथिलु। जेते बेले एडिक्ट हो गेलु 10 टंकिया फुटी रे मद मिसाई देई देले तू ढक ढक करे पी दउथिलु। पी सारला परे कहथिलु बापा मते निद लागेलाणी। आज जो मद पीवा कहूँ ना कौन पी पार हो तू मद पी कि न पी मो मलाल टे मद तुमको कथा दूसरी बाबा मुझे मद पी तुमको देखेबी। बाबा बोली अच्छी दुईटी अक्षर ए दुनिया रे सिए जियंता ठाकुर। की दिल तोर बार दुआरे न तुझे तोर सुंदरा पाऊंगा सुना घर बहारिया मद पी दियो मद पी शिखिबु ओ दे एंड खेलु जे न कोल्ला भीतर बाड़े दो खुल्ला एनपी मणि देसी रुगिला से दे दे मणि विदेशी रुगिला से दे दे ने ये बड़े मद पी शिखियो ये बड़े मद पी शिखियो रे बाइया मन मिछे काहि बांधी छु आशा मिछ मायार संसार ए तो चढ़ेई बसा
आखी कांदना कांदे चगलाट आखी कांदना कांदना आखी कांदना कांदना आखी कांदना लुहा थार बेसी ଏଠିକେ ଆଉ ମଦ ବି ଶିଖିଲୁ? ନାଇଁ ବାପା ଶିଖି ପାରିଲିନି। କଣ ହେଲା ଶିଖିପାରିଲୁ? ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୋ ବାପା ତୋତେ ମଦ ବି ଶିଖେଇବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ହେଲା। କଣ କଣ ଅଛି ଅଛି କଣ ୱାନ୍ଟା ୱାନ୍ଟା ରହ ହଁ ମୁଁ ସେ ଯାହା ହଉ ମୋର ତ ମଦ ପାଇନି ଆଉ। ହଉ ରହିଥା ଟିକେ ଆସେ। शांति रे समाधि रे सोई पारिबिनी ଆଏ ଏଠିକି। ନା ମୁଁ ଯିମିନି। ଆଏ ପରା ତତେ କହୁଛି ହଟ୍। ନା ରେ ନା ରେ ନା ରେ ନା 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 ରେ ନା ନା ରେ କିରେ ବେଙ୍ଗ ଅଛୁ କି? ଆରେ ବେଙ୍ଗ କଣ କରୁଥିଲୁ କି? ଦେଖେ 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 ନାଇଁ ମ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖେ 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 ନା 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 ମଦ ତୁ ଗୋଟେ ଗଧ। କି ଗନ୍ଧ? ହେ ନାଇଁ ମ ଟୋକାଟାକୁ ଟିକେ ମଦ ପିଆ ଶିଖଉଥିଲି ଆଉ। ଛି 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 କି ଯୁଗ ହେଲା ବାପା ପୁଅକୁ ମଦ ପିଆ ଶିଖିଲା। ଛି ଟିକେ କଥାଟା ଶୁଣୁ। ତମରି ଭଳିଆ କେତେ ମଦ ପାଇଁ ଆଜି କେତେ କେତେ ସଂସାର ଭାସି ଯାଉଛି। ଛି ସୁଧୁରି ଯାଅ ରେ ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଦେଖିଲ ବାପା ହରିମୂଷା କଣ କହିଦେଇ ଗଲା, ଏଥର ମନ ବୁଝିଲା ତ? ହଁ ରେ ବାପା ମୁଁ ତ ବୁଝୁନଥିଲି, ଆଉ ମଦ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିମି ରେ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ମଦ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି କେତେ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ବାପ ପୁଅ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ହଣାକଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଇକେଲ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ମଦ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି କିଏ ମଦ ପିଉଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।